Tahu, wala la mangkat kapi ka sabung war. Mai kah? Demang, Ceritanya bungnya. nyambung ke dem war. Kaya ngayak bese tak naku sagale. Ah, terus dia remaja. Ya iko ben kakere, umur lekere di selebuna ora la tekan reken. Cek la tahu di selebuna cek iko ben kakere reng gawa. Gimana dah dia pandang kake. Taruh noro koman. Menangi jam HP. Hanya mau kelebun mulai ke. Hmm. Telepon. Lo Bon, Halo. Passwordnya? lebun mulai kayak ganteng gak bikin kembung. Siapa ya? Muka Bon, tinggal. Oh kaki kak mah. Iya Bon. Yang berde parlo nagang kok dari rumah. Bede roman gak dia? Iya yang kok tepat berde Roma. Langsung ke Roma ke pola ya. Oh iya Bon. Lah dan tos wamang kada. Iya. Ya deh. Mekon kelai puna. Nanti pada apa kelebun? Minta bese. Tak boleh beri. Ya lah cak beri mat tinggal dah. Kau di. Dia berjaya. Tuh kata Moina lintah darat ya. Sorry deh kesek kerja. Bun. Tuh, dem mana. Minta jumpa kak, main kawan. Dem magalay bulu. Ani guru je telepon mo tak bede roman na. Kakek kak man. Iya Bun. Siapa ya? Kak Diwan. Oh. Kolok pas tak keluar lagi Bun. Iya, ki mate dung nak kana dalam. Abit tau chen ibu. Ojen tak buam bu sekali mur leke ojen beri-berin. Mangkana tang rakyat satia tepak bu si bun mance bi ngacu. Beri-berin reng ko aku biar film tak nemu nak kena sekali. Anang keleh ngacu, payan dan mak purun na bededina, keng tak kesabung. Ya tak sekolah dia Bun ko entar kakak Bun. Ah, keng bede popak apa dek remah? Enggak Bun mun karo pun pokpak tak reng la pancanang kok kapi karo bisa juga deh. Terus keng dek remah kamat? Keng saya kasangu tandi Bun. Terus pas dek remah kamat? Ya kok denak rek keng minta sangu deh Bun kakak Bun. Aduh, lamun setia saporan nang kok keng tepan aduhai. Keng mun karo rokok, autang apa sancan kok? Autang kafi isoro? Iya. Ya mon rokok je Bun cek kok banyak kan. Cada ya kabar rokok ke temur baku na rokok deh Bun. Kok saya terus putu pese Bun. Dek remah ya. Enjak keng lakar letade, kamat mun pesena. Ya mi beda Bun cek bi kaki karo kun ke bayi pemberdayaan ben pangas Palembang. Kok lagi tak koyo ko magi ya. Ya dumang kaca rengko ko lebun rekeng krona rema amanat kamat. Artinya narema amanat kang kui acelenaki anggar nanaker. Du masak bingko ibakir kau reng nyabung ingat kake. Yan jak Bun kok saya tere minta apa sih kaki Bun. Mau bingko tak beri pada remah. Iya keng sengak ya. Mungkin sampean rakyat murle kere lang deki.
Katingan macam makang kok ya. Cek krokeng bajing kelas kelemari ngak jadi yawat magawat. Ben pulai beni bajing cong mun krokeng mar celem merok di sana tiga. Lu coba keluar antas songai mak pah temu kaki dek remah gawat. Tojok. Kalau kau din, ikut dari sini. Tulen ikut. Detes dulu Kak Wan. Apa? Engkau ka ocaan kelebun murleke guru todus. Yung mun todus, tampay todus kaki dia. Iya Kak War. Tapi dek rumah caran nang kok sinampo natang todus. Cek kan kaki lah pada tahu, cek kelebun murleke ruah andi rang kagung kan. Angok pot ato lang to, tempeng ko te mata. Iya Kak War. Kok tahu. Ya mun tang todus tek belis ke kelebun murleke ruah. Kok bakal tak mesti tedung ketong ada ketong malam. Mingin te dung cek kaki hitam di bini. Oh iya tengkan dia. Iya dari macaran Kak War. Kok Gila. anu dia. Gila deh bay. Kuandi kan cepancek tukang rabes. Oh iya iya. Mai pas makan nih ente. Mali bodin nah. Cek gila kadirin tako ke kelebun merleke ruah. Ya wis milih buat sini. Ayun. Iya, le. Heeh. Ya aku nyambi kancaran di perempuan jan. Iya. Beda apa? Man, cerita lagi. Engkau Kak Yun meninggal dari Murleke. Matinggal. Mau nyaman gak kreameng, ameng. Dia beda apa? Engkau andi todus ben orang Kak Yun. Duh, sekelas matinggal buru dari terus. Beni keng buru Kak Yun. Terus, Pola na orang ngare semak gelu ben engkau. Kok tak nyaman dari salah kuat hibe deh. Kok minta tolong ke kakek se aculuk tangan malaikat. Tang masalah re pamariaki deh. lurah, siapa dia? Kelebun Murleke ruah. Oh, teti kelebun murleke. Maki boni pulan canoreng, tantanang tak man lopot. Wow. Tapi engko nang kungrop pun kelebun murleke. Iya Kak Yun, mungkin karo kau menjadi pacar engkau. Lagu pancing kelebun murleke dan masuk keluar. Oh iya Kak Yun. Asli nama kita pancing pakun keluar dah ya. Iya. Tapi ki ada kopin. Maidi. Kopi. Kopi, Cong. Kawar. Ayo. Ay demak. Encan mancing ke kelebun Murleke. Iya pas benyi pancing benji ya. Kan cukup kelebun murleke ya. Ide boleh kawan. Wih lah tenang. Kok mari nyuruh Kak Diyun? Kan kita kan lari pagi kan kelebun murleke. Jam ber kiri Kak. Oh berarti kok tinggal nerima jadi ya? Iya, terus Oh iya, nyaman mundanya. deki pala berde kabar di Kak Diyun. Deki langsung ngekir wah. Udah ya. Oh iya, siap. Lo. Bola ka kasi magulong murleke. Ayo kaki siapa? Kok mat diyon? Saya culuk tangan malaikat. Engko setirai bajar orang untuk pensiun kakek. Mak cek gawat tuh kaki dong. Mata sandal lah.
Anguk pote tolang, katempeng pote mata. Anguk lo kapadeng tolanga, katempeng todu siada na mata. Semboyan matura panika, cek pasala tafsira. Beni kenengah bila todus pola nakalakuan setak gena, lantas pas epa buru katengka. Cek ngabele pola nasi angko. Matura reng lake teku cacana, tor engas tetiaki tengkana. Mun kalakuan setak gena, tak usah katodus pas telengang kak senjata. Pasal pak, pas sepak tor patepak. Deti, tak sakapina todus panika parlo tepus. Mun egeres abe na salah, asapora, aji ya sebagus. Tapi, mun abe na lama kalah pas kika salah, soro pas emaan leng pelengena. Pas beri sakepelan, mak le tau rasana pepe na minar. Nyuun sapora setade betesa dari salah berlopota. Salam setong deri. Yeah, yeah.